Minister Goret Kitutu nubwo abohoreza abarimu Michael Wamasebu, John Musime hamwe na Jude Byamukama bashabire ngo minister yemererwa we barukwereka ngo nashasho mu magara hamwe no kugira imyaka ikuzire kandi bakagumiza mbakahaye ibyapa bye byitaka rye bivanja bibiri ebirukushango mu district ya Wakiso ko muringo gumwe go kwenda ngo ayemererwe bite kiti cyabasika yagaruka yayongerwa yo mu comeruzira okusiyorwa katano rwesa biteji omubi yabaresere kumwemerera haba harimo iba Michael George Kitutu ori Uganda's Special Envoy mu African Union, Ambassador Simon Mulongo, Seith Wambede omunyishenjero wa Mbale City North Division hamwe na Dr. Joel Wadawa ori omushahahirwa rya Kirudu. Okumwimo kwemererwa nikijeho bwa nyuma yo kuheza ibiro byo kuzoka kwa Yesu Kristo mu Chome kandi okugaruka mu koti zoberi. Minister Goret Kitutu yabaye inamasiko ngo naija kutungo kwemererwa bito muramuzi yamwibizaho ngo abo yabaresere kumwemerera baba batine kwemarira kutwara umwogogu omuramuzi nagira ngo umwaha byamwangisa bema ba minister no kugira ngo babera harubo tubayoreka aho barukore cyaretera ko to butabicirizamo no bukirabe kiri kityo minister kino mugisha go kwikirizwa kwemererwa bwa nyuma y'abahoreza be kushaba ngo baronda abandi bema abarukikana nebikote rukwetenga orubanjo rwayongeza ubwayo mpaka harwa katano rwesabite rkwija. Minister Goret Kitutu naje nane manje zikwatirine n'obushomankuzi hamwe no kwatanisa n'abandi bantu okuryangatanisa ibintu bya gavumenti.